set up a wet waste garbage plant in Cuchelim, and total cost is 5 crores for 10 tons per day machinery. आणि रेझोल्युशन स्पेसिफिक घेतला की 14 फायनान्सान तो पैसे वापरप म्हणून. This plant is going to be in Cuchelim. It is going, and this amount for 5 crores is going to be for 5 years. And in the agreement it is decided ते कोण आमी हे घेतले पळय इट इज अ टेंडर प्रोसिजर. सो तेंच्यान 5 वर्सां जाता म्हणसर आमकां ट्रेन करचे नाल्यार हेजे फुडें कितें आहा तें आमकां पत्तून खंय आमकां आउटसोर्स करचें पडटलें. FC गोवाक गणेशपुरीचो ग्राउंड अपग्रेड करून 1 वर्सा खातीर वापरपाक पालिकेन मान्यताय दिल्या. FC Goa for 1 year has made a request for ground of Ganeshpuri. Council has decided to give it to them and they will upgrade the ground and this is only for a period of 1 year. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे.